Moram prvo se zahvalim Blog galeriji, Željki i Vladi. I jedno ogromno hvala mom dragom kolegi Boži Terziću. Dobro večer svima, hvala vam što ste došli da pogledate izložbu i učesnicima koji učestvuju i svim ostalima koji su u organizaciji. Nalazimo se u Blog galeriji u 45. bloku gde večeras otvaramo 10. izdanje jubilarno izložbe Mini Form Art. Imam priliku na ovim grupnim izložbama da upoznam dosta autora i njihova dela. Tako sam upoznala i vajara Božu Terzića sa kojim ću imati izložbu u Betty Fordu sredinom jula i to je moja prva samostalna izložba. Posebno mi je zadovoljstvo što će izložba biti baš u Blog galeriji. Jako je zanimljiva ova galerija i prostor i lokacija njena i smatram da je vrlo korisno što i Novi Beograd ima kulturni sadržaj zahvaljujući ovoj galeriji, jer nekako je, da kažemo, većina galerija skoncentrisana u centru grada. Jeste, 20 godina je u kontinuitetu rad Blog galerije od 2006. odnosno sredinu 2006. Galerija inače osnovna 1975. godine i radila je do 1980-81. I onda imali su taj velik period, pauzu i jednostavno postojala je potreba da se obnovi taj rad i negdje su ljudi prepoznali koji su bili rukovodeći, odnosno osnivači opština, jel? I onda su to pokrenuli i tako, prošlo vreme i eto, stigli smo do 20. što kaže jubileja. Za ovu izložbu konkretno, mislim, možda to i nije konkretno u stvari vezano za ovu izložbu, za samo stvaralaštvo, da je nešto, da je vreme u kom mi živimo nešto što je suprotno od stvaralačkog, da ne iskoristim neku grubu reč, i da svaki ovaj događaj je jedan blagoslov, da tako kažem, i da treba posebno obratiti pažnju, to recimo o tome nisam govorio ranije, na ljude koji se skroz posvećuju likovnom stvaralaštvu, njih je uvek bilo i bit će ih, ali mislim da vreme koje dolazi da će im biti sve teže i da ih treba podržati. Toko je konkurs za iluziju buđenje. Uslove možete naći na sajtu Ulupuca.